One is bibi ni wiase. Bibi we wiase. Bibi we have two separate worlds, the spiritual world and the physical world. Asofo kuku dam yenu bram ana etuma ne wo mo edi wo atem. In this case, the nipadodo na busan say enye nyame ema egu nyame na ase ana won mo hwete wo na eye say asofo begina tete afidie so na omumienu obia adi ne ho atem ato ne ho ya say de omopenu ana. A big question pan will be sameno. But I believe the answer lies in the scriptures. Okay. Maybe Jesus said, or how we are singing anu ye o nyame asem. Okay. Or how bia onipa famu wasasi su bia the solution lies in the Bible. Okay. Enti say I am pase onyame afre yemienu nyina no kremu a ohunu aye nkokwohwede emienu a omoku obi afuom pe afuo no nyamo dia obi na ado ana mokope mu aduane adi ekoye ntokwa en ho na asem no eni kwasa ye ntokwa eni kwasa ye atem didie ado de ya na me kan se eto da bia se wa amanyame honhom ani wanim kai na wo ma honam seti ina eno ho result ana ye nhunu a obisa me ho asem ne se so osofu we etoma ne we no osofu we etoma no we eto da bia ya na ye me kakra ye me ya kakra se ebasa but ye nyina no one day ye bekwa kopie onyankopon anim abosu bia bebu na konta se de ne university na du kuima oni na do team am say nei oyo hene ye brempon ye de hie na okwadwabo ase okodwuma de titu bia so hia ntoma hia afade a me so mfara bia obabrama UGC DVL opposite wona o se ope na du kuima ana se ope aya kwa himfie se ye chachaw eye sipim eye asese dwa eye ate eye ntoma de ben na wope e man gratitude de na ma hemafo ntwaase mbenya ne se botwo Musu amokwa waren so mofo mani nkire o esan say ye wonyo mapa e de esom papa abusuali rental services ese nei wanya yie na how bia ba fie untimi enya yie ni mani ndimu uhi obi obekire onyo mama obi obekasa de ama wo yie na sam so Aliko rental services na busafo eni liko medi nkomo obesese onyo mana ma obema okasafo bema MC papa na no awo na no atoni mama mre ni amane o ma nkonya amane wo yie na se na so waye no atimi amu ayedu abusuan okobrama UGC DVL kwan na so osani fa so tra DVL office na new stores na exist wo hono ho ana Liko rental services wo sanso na nei wasidan na wie asoridan wasi wie office no ba cho warehouse no uhia se the electricals be fam wa me so Sly electricals na ebuawo Sly electricals nei furniture na so ye electrical installation the fault the installment the bibia electrical ho bia no so furniture Sly electrical 0245158733 ya ene kasa eba center say yare na dokro wache o how bi to so amane bi da so na wakoa enko me ba cho nei how no to betwa ni nyina ne say wo de wani kire kasa eba center atosu fe ya Pentecost junction ana do wani kire oba ama doctor sayare nde hu fam ne hu na fam o tenete na so anya o yare sa na bibia atimi aye kamatibra na doctor ahwew na sumdwemra na ho ntom na fetimi ekokodi ujuma se de se na efata abusua social action agency se nei dwedi ahodo bia wodie bia enha ho se fie ma obuwon mukra na afra se onso mukra no ncheso kra na ene chibua pa ebebu no adidi ateme bedi unya asem ketwa mesro etu atwa station ase frɛ no obema onipa dom a ebesom wo asomosom pama serve kama de ama de echensuo de watch drinks de o ma akwaba de orders ni nyina station wo bia ode baba besom wo na bibia atimi aye kama Mpaninsem TV right abusuan na so matena se makato se Mpaninsem TV so de yesusum sem ye ekyerɛkyerɛ ahensem abakosem de also wuhunu no nya kasa mebo agwam no mama wahu de ekoso obusafo
ene komododo na me de ebro na nipa wotimi nchen abusua ene ne first time amene na hia na ye ka wonum a eni kwati na wo hu ade na nyame nam ne so ma oha ne mpotire efiri nyame maso a otimi nyi papa yi enfrim na abusuafo de enti ene me ne ba bedi komo ne se me living testimony enkomo a woni medi no kokuo me nsem a woni medi no eche se wonum na o se ye ne won edi nkomo ti me abrebia maka cho se wo ha wo amane bi a empanifo bi sei ene nyame a enko a nyame se bede wonum kom sei na ono ebedi nkomo papa yi sabi wonum ati abefu titafidie so ye fragadam ye jandam we se twitwa nkrofo abeni aba nyina mpacho won ka ho me metimi di mensa eduni mi nyina esi mebo se papa yi no kwarefo se uba na se oha obi da so a wonam twedi ampo ambasa so bema so wonnya wararesa wo ho beto eti se me ka menim dia me ka woni se nsam do na ko abefu titafidie ni so na mpese mbusa se Yesu Kristo nsam a wode baaye ene anwade a wogusu ye no eda so ye adwuma na eze mbusa wa ye ma show ene ebedi nkomo wa me kwa nchen na meni no enhye nkomo na papa mo akwa ba papa enane da meni wo edi ahia obi beka se wo ye hwan na Debra ne sei ewo Ghana ha ene nyamesom medin ede Osofo Charles Owusu. Okay. And I say Reverend Charles Owusu. Okay. Me Assemblies of God Osofo. Me wo Pakoso. Okay. Asafo a me hwe so ma awurade. Me de mentimi mfa ya na ebienum kasa masafo. But I believe say Osofo bi ani wa asore. Nyame na wa asore. Okay. Ana ye wa fa ye sa apafo a woni ye adwuma o fa ye so aye adwuma e de ogie ne fa hodi abrenkrofo de no to da bi na metusu obi kasa masori a ya na me ye mo ahye me kakra osofo bi ani ho a amani a Yesu fa mu e de establish church no osofo bi ani ho obema no ho kwa afa sa amani no enti no pastor o papa e bi ji atem didi o so they are doing nyamedwuma nyamedwuma no ade a menim ni say like say waba he so wo kasa wo ye osofo a mentimi nyi wachi efrise nyame frɛ na menyina ho okay na menyina ho enti wo kasa wo ye osofo a menyi wachi but aba wo beso ekwaya wo befa so a wo beye wo nyame adwuma no that would determine say you are a true man of God and I say you are a false man of God. Now I believe, sir, you were three purpose of calling. Okay. Obi or your self-appoint. Ono ana afre no ho. Okay. You do ono afre no ho no. Wo ye adwuma no said ye be sit you ono. Okay. And you man appoint. Man appoint, you know. Obi now cry say wo go this of wa. Ebe ye. Okay. On the self-appoint, you know. You find this real school. Oni adwuma ye. And I say why you frustrated in life. And the social media abaye. Ohunu say asofo e edom do omo na ase. Say ni. Na attracting so any say menya bibi anya. Uma mi nkodi sofo e. Na ono a de na ho awuram. Me wo fasa akwa ne so a ye wo na wafrɛ wo ho na nyame na afrɛ wo. Okay. Ana ye wo de obi so a recommend. Na so wo kra wo ne nam ho yi wo ni bibi aye wo kodi sofo a. Eno nso ewo ho. Ana ye wo God's appoint. Ene de wo nyame ana afrɛ ni nipa no directly. Enti na nso no ye edamu. De wafrɛ no ho no wo ye adwuma no esuiti ono no ho. Okay. Ana de obi na recommend ya na so obi na afrɛ no no wo ye adwuma ne say obi please nipa no. Ana de nyame afrɛ no no so no wo ye adwuma no say obi please nyame ya waye dey wafrɛ no no. Papa, that is where I'm coming from. Papa, baby, how free be na? My agency, nsɛm bi a nipa dodo no aka sɛ ene is wura so dem a ye ka sɛ ebu ohamu abupan be aduokono anase wo ha no sɛ de siti a won ma endi yie
ehia wonom no edo so chen wonom adi esa se twakonko na se se ofa nyamedwuma wadi yi automatically but wo do aso dem a wonom na se papa no do aso chen nti ama ye ka se nyame tumi ni ne sanche ne na wade ene kwa ono ofa so ye na ade no na so nya adwuma bim that is why amanfo bebre na aka se obi won ma nyame frɛ no so ono na afrɛ no se de one wuken nyame tumi ne da so ye adwuma na kwambe so na befa so e be so ye adwuma nyame tumi eye adwuma da so ye adwuma ever since God created the world. The free abode emfiti ase a onyame di wiase besi ho ene de wo mu nyina no itumi nsesan it is said the tie de bia because Hebrews 13 say 13:8 say Jesus Christ the same today, yesterday and forevermore. Said the nyame sitie no saa na otie won sesan. Okay. Ba ye enipa na ye de ye sesan. Okay. Ba onyame de wonye de on sesan. Said the sitie no one thing me gidi say ye gidi a ye wo ewo numu no ene ma ye gidi say wasesa but won sesan said the sitie no and I believe say ensankyerene ni anwanwade a Bible aka ho asem no it is still happening in our time. Say adwuma. Adwuma. Say dem hu ni sa. Adwuma. Sa wo pese wo hu na wo be hu no. Sa wo pese wo hu no nso a wo hu no nso a wo nya dai wo hu no. Wo de me kire na. Enti media me ye dansefo wo de nyame etumi ye ho. Sa me kase nyame wo ha. I have personal testimony. Me metimi agina so akase. So obi ka kire me say nyame ni ho a me nyi nida. Nyame ni ho. Wodi wani hunu soro, wodi wani hunu nua, wodi wani hunu nsase, wodi wani hunu no manyina. Where did they come from? Free in the Bible. It didn't come out of a vacuum. There is a creator being behind it. A normal baby are saying, I see Italian made, Ghana made, Britain made, China made, and so no. The questioner, as I said, Nipa Bisa no only say, and who made the world? One so no bo we are saying. We are saying, you run your friend Yankopo, your friend Jesus Christ. And the Bible say, Ojojonchi, ono no was saying, Akuma Muse, Yami be anyhow. The yana me bisa ni Mpaninsem nyame ni ho but wo. Mbe nkofo bebre bisa sare nse. Wo si nyame ni ho but wo. Papa say wo say wa ye nipa wi wo de ye pa ma yentina. I think say sa nsam no nkofo gina so a wo mo de keka sa nsam. Listen. Say obi a obi gina sa premises no aka nsam no. Na ninim dia a owo nyame ho no emu no eye shallow. So we in-depth knowledge about who God is here. There is no way so we begin baby aka say nyame bia ni. Nyame wo ho. Bible so ye won a wohwehwe na kira pa na katuafo. Enti the all die akinyi say nyame ni ho no. It means say won hwehwe nyame. Okay. But ya hwehwe no, ya hwehwe na hu ne dia. There is no way. I can't tell me say nyame ni ho. Nyame wo ho. The Bible so ye won a wohwehwe na kira pa na akatuafo. So wo ye wadwene so wo be hwehwe no a. Wo be hu no. Okay. Anything wakana na semunu bebre Matthew 7 no up to 11 no bisa no de bema hwehwe na wo be hunu bom no obebio. Enti wan hwehwe nyame a unhu no. Na baba ye kwa hwehwe no we. Ya hwehwe no. Because this is what I saw them mama hwehwe o mahu. But nyame ye mfe ni hu no. God is a spirit. Okay. God is a spirit. Onyame wo ye honhom. But creation and niema wabo awa asase so no. It give testimony say nyame oyedai owo. Enti no ekwaya ye be fa so a ye be hwehwe no ene na semo a oyedai ode amaye. Okay. Be nyame ahwehwe no. Mo pe Bible ma papa person de bibi che. Nyame owo. Now he has revealed himself in creation. Na body kire se nyame wo ho. Ana onam nasem so.
Enti ye hwehwe nyame a ye hwehwe nyame wo baabi a he has revealed himself throughout the scriptures. Psalm 24 osi asase ni mo ade dudu nyina ye onyankopon dia enipa ne wona wote so eye nyankopon dia zo no ye nipa no kura ye ka se nyame ni ho ye ne dia asase ni mo ade do everything that you see under the sun, everything that you don't see under the sun, there is a creator being. There is a creator being behind all that we see and all that we don't see. Okay. There is a creator being behind it. But something in am from mom say hwi ni wiase hwi ni ho. Enso church a woni mi church say nyame wo ho. Nyame asase na ayeti so nyame dia. Enso obi say hwi ni wiase. Bibi o wiase. Obi obeka say bibi eni wiase bia no no ni wiase. Ye de metimi aka no. Ye bosome empire boni aponchene. Yeah. Ya ye di edikai na wotwe edikai ya na wotwe tosumie ne me ensamu ne ewe aminu ya sofo a mato me nsa afre no we Assemblies of God sofo. Okay. Ewa ye duase onde ne din a ode na miase nyina ye Nkwagyei ne hia na Monday no a one ye eche urade asem ana o ka se obi Panin bi woni no aka asem a kire no eni na di nkomo se otena atrotro mu ena na maba waye o maba ya o mu se nya o mu ho no o mu ngro o mu ho fa ne na mabontin atale na wahye no we form ho show your stomach this trotro no mu no ana maami bi sofo no boa me nso me boa ba mini no minim side no kra no ka kire me ana show your stomach no ewiase maami no eyi ababawa no awode. Okay. Trotro no mo na ese papa bi nso te trotro no o se maami jaade wo ye ono nso owani se nyame dia na se ana de mintimi kan wasam o se maami jaade wo ye no o se dia na ye no se ababawa no awode no wo ye safa na de ma no na maami na igi achinye na papa no bo ababawa ni se maami no wayi wa awode ye se trotro ni gina ye no maami ni si ye na papa no ka kira ababawa ni si na kwaji wa awode enye sa uwiase a waba unyanya funu mu bada ana ababawa ni si ye ana ohodu maami na ye maami ni se nyi na awode bia me nyi na awode bia ana papa no su si fom no ka kira maami ni se hunhum wiase oyi ababawa na awode ana de ma no e maami ni je achinye se na papa no nso ogie ni nyankoma de obe ya fe de maami na gina o kan so muje wade wane se bibi ni wiase bibi wo wiase bibi we have two separate worlds, the spiritual world and the physical world. It is the spiritual that control the physical. Okay. It won't even say bibi ni wiase bibi wo wiase but wanye ni a unhunu ujidia na unhunu bibi biara ekoso wa asase sin bia is about belief system ujidia ubehun se bibi wo wiase wanye ni a unhunu se bibi wo wiase ese nkomo ni nyina ye gidie bibi wo wiase asa bibi wo wiase na wiase where did it come from ojunu ho a wonti ase me to da bia me pemo mo asini hwe e to da bia wo hwe animal world ni nyansa pa nyame dia ma moampo amu omutimi de tenase how can you say nyame ni ho when you enter into the animal kingdom emo ahodo omo wonsuo omo wasase so e kwaya nimdie ni nyansa nyame dia ma moampo na wo nipa dasani nyame abo wo se ne sasu ni ne suban so wo se nyame ni ho and you are more than animal Baba because omo akura gidi se nyame ho kwaya omo faso yi omo nyoma e kire say God has endowed with them with animal wisdom. Omo so de ebobra omo wiase omo. Okay. Omo dey I strongly believe say baby o. Okay. Baba o can say de wonama bonten a onyinnie na asasem no adi ni tirimu dem che sa to ni tirimu anu no de nam
Kwan be no betimi afa so a enei oboroborobo ade a papa odin nsa to kuma onam so ginyame ma no kwan be no befa so no so betimi anya ono so na dwen sakra obetimi ede di nyame achi. That is the reason why it's an invitation. Okay. And the Nora, the name of my Kojina Pradi Jum. Okay. A Kokanya may assemble the Wuro. Matthew 28, 19 to 20. Used to say, Munko we are say a fanana. Namunko yam amanaman ma dance for. Nedio Obeji dino. Mumonasu, a ja obano on Kron dium. Namon chirachira wall. Namenimo or Kusi we are say. Enti, the only mono. The only man, the Biana Mikase, a Chris of war, you three more than sin will be a. I didn't know this, sir. You three more than because Nkwanjia Yanyano. Yana and Pesa for France to be young Kwaji. Because if we are for the only Yamekrano, or Rabiaba, or Tokota, or Tokota, Amaninia. Will be change or to no a Japanese, not the Amaninia. But a young passer. Say yam passe ye Christo mun kwagye ade na nkwagye no ye nkwa aponten enko kan kire o mun so o mun yan kwagye no ye kan kire o mun se mami ka se mi kire o entatia se si amene utie se si kire hwe egu ha entatia ba akopɛ na beba be hunu se si kire ahwe egu ha wo de ma ne 10 minutes mane 10 minutes e kwaya obekwa akofa so a obekwa akobɔ ni nuanu ma ne se ade ye de bia ye de apia ikoma enti se Kristo mu oda se Kristo mu na nkwa wa ade enti na ye nya nkwa no aye difficult to say ye be ka nyame asema kira foforo ama nkwagye no aye nya no omo so aba be nya nkwagye no bi. So I believe say a huge responsibilities at this work as here eda ye so nyame nkrofo say ye call ne ye koya amana man nyina Kristo aye dey asuafo say yankwa omo be koso atina omo boni omo because in their world no omo ni afra omo giri sa omo de ne ye enti wo a wo nso wo wahunu han no wo na sese okoka han na ho asem akiro wo nua no as a form of invitation enti ana the nam sa kwa we so ya boda wuro ewo local in your friend is information centers ewo program ya ye ho eya me ne me ma sofo yin so ye te ye ho hwimpa akoso kuroduam aprade akokɔ amon ye boda wuro se nyame bi apie open door assemblies of God. Enti akano me ba aprade ebe me no komfo ebe kan nyame asem eza me ye komfo anam se wo ye komfo a wo buru nyame asem so nyame asem e ho ma wi ase nyina e wo ma nipa bi a enti John 3:16 for God so loved the world. One can say for God so loved a few people and I said the world. Say Bible kasa the world ya or can nipa a woman. And in Psalm 24 say asase ni mu ade dudu nyina e yo Nyankopon dia. E nipa ne wona wo ye dey. What is so e yo Nyankopon dia. Ana o say ha akwa asori bia ma o mo apam me pen. Na me say bra ye de ye mpamo because nkwade ne ye na ye gi nipa nka. Ye de ye be kan nyame de a kire oba se de wutie bia se wo ye dwama mofo se wo ye bayifo se wo ye kromfo se wo de nyame ntu no punu mo ma nyame ntu no punu mo ma. The scripture and I said the Bible is there for everybody. Our home and nyina. Okay. Na wona wo gidi no ana onya nyame asem so mfaso. Anye dia unya so dey emfaso. It is say ebi a wokobosom ana awoko nyame nche. Bible say according to Hebrew chapter 11 or say esedi obo Nyankopon nche say wo gidi se nyame wo ho. Na wo ye wona wo hwehwe na kira kwa no aye dey akatuafo. Ugidi se nyame wo ho na wo hwe na kura akira kwa ya otua woka si papa madwuma mu ye ne nkomodi amma wo se one wo ma asofo nkoma wo nsem nyina etu kurom eka nyame asem bare papa oba tinta video no so dia nya sa ne yehu yenti ameka ne se ni se enei obie tinta video no a asofo kukudam yenu bram ana etuma ne wo ho edi wo ho atem
In this case, the Nipadodo nebusan say, enye nyame emma egu nyame nase and won mo hwete wom. Na eye say asofo be gina tete afidie so. Na omumie no obia adi ne ho atem, ato ne ho. Ya said de omo pe no ana. A big question pan will be no. But I believe the answer lies in the scriptures. Okay. Maybe Jesus said, or how we are singing anu ye o nyame asem. Okay. Or how bia onipa famu wasase su bia no, the solution lies in the Bible. Okay. Enti say I am passe onyame afre yemienu nyina no kremu a. Ohunu aye nkokohwede mienu a omoku obi afuom pe. Afuo no nyamo dia. Obi na ado ana mokope mu aduane adi. Ekoye ntokwa. And when I say no. Ani kwa say ye ntokwa. Ani kwa say ya atem didie. Ado de ya na mekan say eto da bia se wa amanyame honhom ani wanim kai na wo ma honam seti in a. Eno ho result ana ye hunu a obi sa me ho asem ne say so osofo we to mane we no osofo we to mane we eto da bia ya na ye me kakra ye me ya kakra say ebasa but ye nyina no one day ye be kwa kopie onyankopon anim Bible say obia bebu na konta say de no university Bible say nyo no ofre me say awurade according to Matthew 7:21 ana obekọ osoro ahena mu no omo ye agya no apede ene nipa bebre ato omo ho agum say nyame afre omo because of what the flesh can give to them they honam betimi de ama no no atoka no osifie ene ade nka say wo toka na wo sifie a na wo ye nyame nipa enye but that shouldn't be your priority. That shouldn't be your priority. Until Matthew 6:33 and say, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and the rest shall be added unto you. But any part seek ye first the kingdom of God and the righteousness of God, and the rest shall be added unto you. But only pass it that me the rest no. Minya the rest ni wi a afei no ma ba hwe nyame akira kwai nti obenya the rest in 38 pine or da ho what a shock 35 gone too soon 19 20 painful exit now what I know there no what da ho adai home call ancestors calling me hunu na emre bi me ko preach aye bi ase aye or say the rest in peace. Now I read no ya dey atotototo funu no ba ko rest in peace. And dey bia I say bon wan. Peace why? Peace no your father say so. No wo mu na wo ko fan peace you. Peace no ya ye ho adwuma wa asase so. Enti ade ba ko mi suro say meka ho asem. Ani say obi beka kire me say si obi ewu na no memory that me could see my best friend I will be quiet. And then a boy who were Radimo, our Central Assemblies of God. Me could see no. And I'm saying me obi wa ya na inside my kase a Radim fan currency. Onipa hu wie na yakase Radim fan currency o kra no ho adwuma na ye no while you are still alive. Oti ase no ana ye o kra no ho adwuma. Okay. Anywhere where your fate is decided. F-A-T and F-A-I-T-H. Fate. Your fate is decided. I'm not ashamed today to say this. Me mommy ye kramoni. Me papa ye kramoni. And kramomu ye wo me to ye. The mama abo form kakra eduru akire. Ana me papa wu ye. And you call Bantima. You call Bossra Ham, my papa. And you say, Madam no Cassani say, Nema and Fessica metro offering open. You find Sene. Na Yame Mamma Papa,
tena be apa na me ma me wo so mi say me say kwa me na me fa me sika nkoto hu da am ka kire ma me say onipa nwu wie ya babo afore ese ya de abo ya de asrem pai bo ama ne say nyame ma ne tena be apa ma anye ye pie ye ana me ka kire ma me say me kan kire say sa aso mu we ni da so onye da ni nwu wie nti ye kura asore a ye di funu eba nyame asore dem no I believe say enye de owu ni nti ne ye ba asore dem you do ati asefo said ye be ya ebe sue nyansa afri de ato ye nuanu mu eno ne aka nyame asem a kire say said ye Amos eka no am say 2:42 say ana beto enti sa kire wadwene okay what did you me tina kumase ball bra nyina me akurase I'm not ashamed akurase ne yetete me akurase ya wo mikrom ne yede me koto akurase because school amani ampon asante mampon aho na me free kon 20 awre ho sema me diti wi ase nyina ye me hu same yesofu yi ada na so ba bewu na me kwa kosie no ana say obi bewu ne bia me sofu pani abi obi anyame nhira ne reverend Kwame Apia Kubi aka che say Charles Kosie efunu we ohi onipa wie ya na me wura ho me dress ye bia me so ma wura ho to me toso edikai ma wura ho semo edikai pa ada me ko mo kire ni ko mo kire da akoho ba akopɛ na me nkoho bi ada me ko no me wa animi huna de me wa asomenti asem me wa no me nkasa me wa nsam nso ade me wa nan me nante me wa hwene me hia de sa de me ko sa de me ko eno kura no obi na de me be he e be ko ba se mani kan yi a me de ti wo de me mo kire emfa ho de obewu e wo a wo ben me ene ade me mfa mani enti a me kasa ne se me tira nye yie me ma bibia na me ne bo mpae o se ni nua be ma wu na me nkogya no mo kire no nko hwe efunu no se da yi a ye ko ya ye si fridge ase ji heya ana ho no ye yi nipa yi nyina na wo musum ho se de me yem se hye me no me fa akwanya ya odi amai mi so aka kire me say awieye nti sese oni pasa kire na adwen papa me da se nipa wan sesa wadwen a etoje wa awieye nti mpanifo akasa bi se etu yiri bi no antu ebetu yiraba se nipa ti ase na aka kire na wunti a obekwa akoto de ebeka kire mu watie ene be asamado papa Debra na ya bi simatete be aduasa se obi hwe wachi akwan a na waba no waba besuma kwan be no wonfa so na de no oba wonyina so mfamra na awade nam so mfanyen oh ya kira kwai anase ma kira kwai enye yirabia meye sofo a meye nyamisi anamuni ewo Assemblies of God asoria ewo paakoso me den de sofo Charles Owusu okay me number 0552 538988 okay so ufri ankraba udu aprade o si ubisi aprade junction usi aprade junction and Texas is yo o ka se wo ko open door Assemblies of God wo paakoso a enye yiraba so ufri asokore mampon enso ba ye ne health center no okay and ye opposite na asori ni di open door Assemblies of God ye pono ayede abie ama obi biara o hwehwe ogie free nyame ho okay ogie whatever problem whatever the unfamu bia no e pese me ka kire o say anu yi ni ba bia anu yi ewo nyame ho so wo di utira pimpim popo na say ye ya come try God brother be so nyame so okay onyame ebeda no ho adi akiro amo hunu se nyame yodo e to men safro obi biara onfa Yesu Kristo se wo wurade no wo kra agye nkwa edon ni ni ebre ni ni
Proverbs chapter 27 verse 1 say enani wo na wo de wo kyena hoa wo wo se wo de ye de adwumadie ba wiye asem ba ko adi dem ewo mabra bomu pa eye osikani no a obobra wo yi nyame firi abrabom no na anajo no a wo nyame ka kire ne sa anajo yi a meje wo kra firi nsam sister de enti esese wo de ohuma awurade ma me de enti esese wo de ohuma Kristo papa de enti esese wo de ohuma Kristo abrante de enti esese wo de ohuma Kristo ababawa de enti esese wo de ohuma Kristo ni se awurade kasa anajo yi a meje wo kra firi nsam a ehe na wo begyana ankasa anajo yi obetimi ka kire so anopa yi a ye kasa obeje wo kra firi nsam awia yi a obeje wo kra anwumre yi a obeje wo kra firi nsam wo kra so firi wo nsa ese Kristo ni wa brabo mu a eno anu no okay nti me tu me nsa afre mu bibiara a wo bi a etu ye nsa afre wo open door assemblies of God ya de awurade asem na enam ye nkura tumi onyame na wotumi okay na do ba ya be kire onyame akwai na akwai onyame be fa so se ye ne wo mpaye no so ene wo bobo mpaye na ye gidi se onyame de woje ebe ye dai ebe bro okay enti amane bia wonam mu bia it's never too late until God says it is too late okay it's never over until God says it is over okay odi otia pimpim na nyeyi a come and try Jesus okay I mean sure no nka ho omo ho ba wo de wo ye bia mu amen asafo so Panin ana ne na di nkomo no wati bi wo asum eduro bejo ya atrema enye tintin na ebe kanwa na be ma hu sampa nyame eba bejo nemu so hawo ni amane bi da so a watina unya hawo no puma nsibu a misro ye intentem ne fa so Panin number onye jurugogo me pato onye senema me senema onye fa Sikapa na me mompa ye ma uni adwuma ya misro ene ne mompa ye nyame na meso be ma nso musaka adwuma usafo so Panin na me ni komo no ni na be se na da so ni so no fa na no eni nkomo usa me do si emepam se bia kire ya adwen a ye beba ye baba be di nkomo na ka na se no so na wotwe bia nso so Panin e wo channel yi so a obekire na usoso watimi aboa na wanya ofa hodie na oso wanya wa hoto me do si emepam ye besa so ahia Mpaninsem TV